tayari na 23 muri teritwari ya Fizi nyuma yaho imirwano ikomeje kugenda ihitana abaturage batari bake muri teritwari ya Fizi. N'operasiyo ikomeye yakoranwe ubuhanga bwa gisirikare mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere w'icyumweru ku igenekerezo rya 15 Kigarama 2025 ni imirongo y'abakomando kabuhariwe babandi bakoze siporo intambwe barayitera mu buryo burambuye nta gusobanya binjiye muri makobora ya kabiri intambwe ikomeye mu gisirikare operasiyo idasanzwe ikozwe ni mu gihe kandi undercovers zacu zihagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba makobora ya kabiri ziratubwira uti tayari twamaze kwinjira kandi twinjiranye imbaraga zidasanzwe twiteguye kurwana ntabwo bene wacu barakomeza kwicwa ngo tureberere ibi ntibibaho never. Ni mu gihe kandi abo mu ruhande rw'abazarendo barangajwe imbere na Yakutumba Mayimayi we wamaze no guhungira Bujumbura bo baragira bati barabeshya ibi bavuga arabarahimba nta baturage bicwa bari hehe bashyingurwa he bazabyerekane. Ariko imiryango itandukanye mpuzamakungu yo yagiye itanga amafoto ndetse na raporo harimo Médecins Sans Frontières yagaragaje umubare w'abapfuye igaragaza bagiye bapfa igaragaza ko kuri mu bitaro bitandukanye iri kugenda ikusanya imirambo ndetse Croix Rouge iri kugira rukomeye mu gushyingura. Iki ni ikimenyetso cyo abaturage bari gupfa ariko impande zose ziritana ba mwana mu mirwano. Fardc irashinja M23 M23 nayo bizagera kuri yo ikavuga kwibabajwe bikomeye n'ibiri kuba. Ukuri ni ukuhe? Roko Infoma ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo butabogamye zidaciye ku ruhande ziratubwira ko rimwe na rimwe bihinduka. Umwe twavuganye yagize ati yego ibyo mubona M23 yandika nibyo abaturage barapfa ndetse nibyo Fardc ivuga barapfa ahubwo biterwa n'impamvu hari igihe habaho kurasa avegrema M23 nayo iribeshya hari igihe rasa abaturage bagapfa ndetse na Fardc kenshi nayikunda kubikora. Rero twe nk'abaturage ntabwo dushyigikiye impfu z'abaturage turashaka ko ibibazo byarangira tukabona amahoro kuko uwari we wese n'ufata ibice nawe birumvikana abifata arasahazamo ibyago ndetse n'uri mu bice nawe birimo nawe yari muri operasiyo asubiza inyuma umwanzi abaturage barapfa. Twice dushaka nuko ibi byose byahagarara tukiberaho mu mahoro. Ni mu gihe kandi undercover ziri mu misozi miremire y'iminembwe zitubwira ko kuri ubu ngubu minisio ya M23 yamaze kuhagera muri iki cyumweru agiye kubera urugamba rukomeye Rugezi Mikenke ndetse no muri teritwari ya Fizi ndani urugamba rukomeye rugiye kuba. Ni mu gihe kandi Maître Moise Nyarugabo uyu ni umunyamategeko wigeze gukora no muri ministeri ku bwa Joseph Kabila Kabange waravuga uti izi ndege ho zagurukira aba bapilote ndetse n'abakora ku kibuga cy'indege bagomba kubibazwa. Nibyo koko nubwo bikomeye kubyiga yaba gutwara indege ndetse n'ibindi bitandukanye ntabwo bigomba kuba kugira ngo ubuzima bwa muntu buvutswe uburenganzira. Aba barize barajijutse ntabwo bakabe bakora ibintu nk'ibi. Ni umusasanguzi w'umunyamerika wabivuze ati kuba warize ubumenyi bugoye iby'indege biragora harimo trigonometry ndetse n'indi mibare ikomeye ntanazi ugafata iya mbere ubumenyi wize imyaka irenga 20 ukabukoresha wica abantu zero. Ibi ntacyo bimaze n'ubugizi bwa nabi nuko uyu musasanguzi abibona. Ni mu gihe kandi bamwe mu bakurikiranira hafi biri kuba by'umwihariko abaharanira amahoro harimo na papa watowe w'abagatulika uyu muramuzi wasimbuye witabye Imana nawe wari warasuye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe yanditse ubutumwa bukomeye ku rubuga rwa X agaragaza ko ababajwe bikomeye n'ibiri kugenda biba. Papa
yanditse mu gahinda gakomeye agaragaza ko ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biteye inkeke. Ni Papa Leo yanditse ubutumwa bukomeye agaragaza ibiri kugenda biba ko ari ibintu biteye agahinda ndetse bigomba guhita bihagarara. Agaragaza ko biteye ubwoba. Mu Cyongereza yanditse ati, I feel the resumption of fighting in the eastern part of the Democratic Republic of Congo with deep concern and express my concerns to those affected. I urge everyone involved in the conflict to the case all forms of violence and seek constructive dialogue respecting the going peace. Akaba rero ubutumwa yanditse ku rubuga rwa X hashize amasaha 23 yanditse ibingibi, ariko imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irakomeje, aho riragaragaza ko yakurikiye ibijyanye n'imirwano iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse ababazwa n'ingaruka byagize. Akavuga ko ababajwe bikomeye n'uwari wese uri kugira uruhare muri aya makimbirane akomeje kugenda azana ihohoterwa ry'abaturage. Avuga ko ashaka ko bagana ku biganiro byubaka kandi mu bwubahane n'amahoro. Nibyo koko Imana ishobora byose yaremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka, ariko kugeza ubu n'intumwa zayo zikomeje gutakamba zisaba ko intambara ihagarara. Ntihagarara, urugamba rukomeye rurakomeje mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage ba societe civile yewe batazi n'ibya politike, batazi iyo biva n'iyo bijya, bababajwe bikomeye no kubona buri munsi bashyingura, kandi imiryango mpuzamahanga buri munsi igaterana ikavuga uti tubabajwe bikomeye n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, imirwano nihagarare. Umwe mu baturage wagerageje kunganiriza yarambwiye uti biteye agahinda, abana banjye barashize, ubu nari mfite abahungu 5 barapfuye bishwe n'abazarendo. Kuri ubu mbabazwa bikomeye no kubona imiryango itandukanye mpuzamahanga ivuga ngo imirwano ihagarara, ariko ibi ntibibe. Roni ifite igisirikare gikomeye, yewe tubabazwa n'aba tubona b'ibigofero by'ubururu muri iki gihugu bananiwe gutabara, bakomeje kugenda bapfa. Biteye agahinda, ibyo bavuga byose ni ukujijisha. Aya nama rero umusaza uri mu kigero cy'imyaka 75 yambwiye ko yari yarabyaye arateganya gura inka, byose barabitwara. Kuri bakaba yarabaye mutindinya kujya bigizwe murare n'inyeshyamba z'abazarendo. Ni mu gihe kandi abandi baturage nabo bamaze iminsi bavuga bati ibiri kugenda biba birababaje kandi birabangamye, nibirangire twongere dusubire mu miryango yacu. No twaganira uri mu nkambi ya iherereye mu karere ka Gatsibo ugana Mugera. Ni mu gihe kandi Kigeme naho hari abo twavuganye, hari n'abandi baba mu nkambi iherereye mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Gisagara, mu nkambi ya iri muri ibi bice byo mu majyepfo y'u Rwanda nawe ikaba ari inkambi yitwa ko irimo abanyekongo bamaze imyaka myinshi barabujwe kujya mu gihugu. Nabo bafite amarira akomeye, barababaye, bari mu gahinda gakomeye. Yewe n'umuryango wa General Major Peter Chirimwami Nkuba nabo bari mu gahinda gakomeye. Ise yarwaniye urugamba rukomeye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, biza kurangira gwe ku rugamba. Nubwo rero abo ku ruhande rwa M23 barashe uyu mugabo, umuryango we wagiye mu gahinda. Biro ni ibimenyetso bimwe na bimwe bigaragaza uburyo umutekano ukomeje kugenda uhungabana muri aka karere. Unyihanganire narondogoye, ariko kuri ubu maze kwakira Roko Informa wacu ugiye kutugezaho byinshi kubikomeje kugenda biba, tukareba uburyo M23 yamaze kwinjira muri territoire ya Fizi, yamaze kandi gucura ibikorwa bidasanzwe byo kugarura umutekano ndetse n'ituze muri ibi bice. Ariko urugamba rwo rukomeye rurakomeje. Umurundi yariye karungu. Bwana Safari wiriwe neza? Bwana Safari umaze kumpa amakuru ambira uturugamba rumaze kugera ku rundi rwego. Ndagira rero tudatinze uduha ishusho y'ibiri kugenda biba kugeza ubu. Majinga ya reka tubanze dufate wenda nk'amasegonda tunamira abantu bapfuye barenga 900 bapfiriye mu bwato aho bita kwa Mutwe. Tunihanganisha imiryango yabo yabashije kurokoka,
yego ni agahinda gakomeye cyane ubu magingo aya ngaya uyu munsi nicyo gikorwa cyazindutse ni nabwo buryo buri kuvugwa ndetse n'agahinda gakomeye birumvikana abantu barenga 900 abapfiriye mu bwato bari bagiye bahunze bagiye mu bice bya Tanzania ndetse n'abari bashaka kwerekeza i Burundi. Amasegonda wenda 2 arabahagije ubundi dukomeze izindi gahunda. Nta kibazo. Murakoze abadukurikiye kugeza magingo ya ibintu n'agahinda kandi biteye ubwoba. Yego. Nubwo dutangaza ariko ibyo tugenda tubona twebwe turi kuri tere tuba dufite ikibazo gikomeye cyane bitewe n'ibyo tubihura nabyo. Yego. Hari n'ibyo twirengagiza kugira ngo tudakura imitima y'abatwumva, ariko icyo navuga cyo iyi teritwari ya Fizi ifite ikibazo gikomeye cyane kubera ko abantu bari gupfa benshi cyane kandi haba ku mpande zose bari kwicwa biturutse ku mirwano n'abasirikare cyane civilians. Ni ku mirwano rwose, mirwano intambara nta kintu isiga kuko urumva nimba bahanganye n'umwanzi ntabwo habura abaturage bagenda bahura n'amabomba agenda aterwa. Nakubwira mu minsi 2 ishize aho sikoro 25 yateye amabombe muri ibi bice bya Minembwe agahitana abaturage batari bakeya. Yego. Si abaturage gusa n'abasirikare barapfa, tutirengagije ko nyine bose muri rusange bagenda bapfa kuko nimba bateye bombe ahantu abari ku rugamba muri ibyo bice barapfa ndetse n'abaturage bari muri izo karitsiye bagapfa kuko urumva ntabwo biba byoroshye nyine. Yego. Icyo nakubwira cyo magingo ya nyuma y'aho 23 ikoze agatemba urugamba rukomeye cyane muri Makobora ya mbere ikahigarurira ubungubu magingo yiyunje muri Makobora ya kabiri. Icyo nabatangariza nuko ino Makobora ya mbere nababwira ko ari ku rubibi rutandukanya Uvira ndetse na Fizi. Yego. Ubwo urumva ni amateritwari abiri ariko byumvikana ko ubu nakubwira ko 95 muri teritwari ya Uvira umutekano waba ari wose. Yego. Kuko magingo ya aho bita mu Bijumba naho barahigaruriye n'abari hasigaye bamwe mu bari barimo bahungabanya umutekano. Magingo ya rero tayari 23 yinjiye muri teritwari ya Fizi. Kwinjira byagenze gute bwana Safari? Byakozwe mu we buryo mu makuru mufite nk'abantu bari kuriteraho biri kubera? Nyuma y'imirwano ikomeye aho yaberaga muri ino Makobora ya mbere. Yego. Icyo nakubwira ni n'ubundi ni muri teritwari ya Uvira ino Makobora ya mbere ubwo twabyita nko ku rubibi. Yego. Ni imirwano itari ikomeye cyane ariko nanone itari inoroheje yari irimo ubwenge bukabije. Icyo wita ubwenge ubwo ni igiki? Ubwenge icyo nakubwira cyo ni ya mirwano iba irimo tekinoloji, urusasu rw'igihe kirekire kwa kundi ushaka kumva ngo abantu bahereye mu gitondo barwana bakageza nimugoroba. Ni kwa kundi abantu barwana ukumva ni iminota nk'itatu ine urusaku rw'amasasu rugahagarara kandi kanya ukumva gutyo. Ni ubwenge nyine bukomeye cyane, nibwo bwenge twavuga buba bugaragarira ku rugamba. Yego. Bararwanye nyine barabatsisura nyine barakongoboka berekeza Fizi nyine muri teritwari ya Fizi ariho Makobora ya mbere itangirira, ya kabiri itangirira. Naho magingo ya iri mu biganza, gahunda no kujya
kurokora abaturage bakomeje kugenda batikiriza muri uriya mujyi wa Baraka. aho bwana Safari, aho Ibaraka abaturage baricwa nande? Nakubwira ko ari imvururu, imirwano naho iriyo y'amadubu ndetse n'intare. Yego. Urumva imirwano iri kubasakiranyisha, bamwe bari kugenda bapfa magingo aya. Yego. Icyo nakubwira cyo abenshi bari guhunga nyine nk'uko nakomeje kugenda mbikubwira, bagiye bahunga, ariko ubu nubwo wumva M23 iri kugenda yavasa, irashaka kujya gutanga umusada ku majubu n'intare bakomeje gukora urugamba rukomeye cyane muri ibi bice bya teritwari ya Fizi. Bivuze ko bari gutanga ramforo? Yego, niko byifashe. Yego. Maginga ya intambara muri Fizi irakaza, abaturage bakomeje gupfa ndetse n'abasirikare batari bakeya. Icyo nakubwira cyo, haba ku mpande zombi ibintu ntabwo byoroshye. Yego. Niyo mpamvu mu maginga ya, icyo nakubwira neza, ampamya neza, amakobora ya mbere yamurangije kujya mu biganza bya M23. Yego. Aho bari kugenda batanga ramforo kugira ngo barebe uburyo kibagarura umutekano muri teritwari ya Fizi ikomeje kugenda iba mu rugamba rw'amagasa. Yego. Nakubwira ko urugamba rwabereye muri teritwari ya Fizi mu minsi yashize M23 itari rurimo. Yego. Kubera ko amadubu ndetse n'intare bakomeje kugenda bagaragara ko nabo bamaze gufata imyitozo ikomeye, nubwo abatari bake bari kugenda bapfa. Yego. Kubera imbaraga n'ubushobozi ihuriro rya Fardc bafite. Yego. Nakubwiye ko ihuriro rya Fardc rifite ibikoresho ndetse n'abasirikare batari bakeya, abashobora gukubita inshuro bamwe mu bita ko bakomeye. Navuga nk'iri huriro rya AVIS bitwa ko bakomeye, ariko habayeho guhuza kw'iri huriro rya Fardc. Icyo nakubwira cyo nuko M23 yaba iri mu kaga gakomeye. Yego. Ariko kabitera n'imwe nuko maginga ya ihuriro rya leta ya Kongo ari cyose, yaba abafatanyabikorwa harimo n'ingabo z'u Burundi, nta guhuza kurimo. Yego. Niyo mpamvu urugamba rubabera amagasa, rukabayobera rimwe na rimwe, ugasanga bahaye ibice M23 hatabayeho n'urugamba. Yego. Kubera ubwoba bukomeye. Yego. Ubu rero icyo nagutangariza maginga ya igikomeye cyane kibabaje abaturage muri teritwari, n'icyo cyunamo ndetse no gutekereza kuri iyo miryango yapfiriye muri ubwo bwato. Ndumva narabikugejeho ko habaye impanuka, ariko maginga ya abantu bamaze gupfa barenga 900. Bakuwemo? Bakuwemo, bararohowe nyine. Urumva ko kuba imibare hari yagiye igaragara, ni ukubera ko bagiye bakurwamo. Yego. Naho handi byifashe gute, yaba muri Uvira mu mwanya Burundi M23 imaze gutangaza ko yafashije abarundi barenga 500 gusubira iwabo? Kubirebana n'umutekano muri Uvira, ubuzima bwongeye kugaruka, ubucuruzi buri gukorwa nk'uko bisanzwe? Tayari uyu munsi abanyeshuri bagiye ku ishuri, nari bagiye kubikubwiraho. Abarimu ntibahunze? Ya rwose umutekano ni sawa, abanyeshuri uyu munsi bagiye ku ishuri. Ubu igishishikaje M23 bagiye gutora meya. Meya wa Uvira? Cyane rwose, isaha ku isaha nakugutangariza uwo bashyizeho. Yego. Ahandi seho byifashe gute, za Ruvungi, za Kamanyora, za Sange, nyuma yuko hagiye habohorwa? Naho turagira ngo tuhe update tunagenda tugana no ku musozo. Icyo nakubwira ko ahantu M23 yashyize mu biganza ndetse n'abayobozi bakuru b'ihuriro rya AFC
bagiye bagira bakizeza abaturage umutekano baganje nta kibazo. naho ku birebana na sosiyete sivile imiriwe ite? Sosiyete sivile muri ibi bice nta kibazo, nakuvuga ko mu magingo ya 85 b'impunzi bamaze kugera mu ngo zabo. naho ku birebana n'Uburundi hakurya, mu makuru twatangaje mbere twamaze kumenya ko ku mipaka Uburundi bwamaze kongera abasirikare benshi mu buryo budasanzwe. Andi makuru wenda agezeho muri aya masaha tuvugana na yahe nyuma y'uko Uburundi bwohereje abasirikare benshi? Magingo ya n'ubundi gahunda bafite niyo guca intege ma 23 kuko barashaka kubanza kwirundanya bakisuganya bagahindura ingabo amabatayo, bamwe bakajya kuruhuka, abakomeretse bakajya kuvuzwa, ari byo barimo bakazana amaraso mashya kugira ngo barebe buryo ki bakora kambaka. Yego, niyo mpamvu ubu tuvugana n'ubundi bazanye amabatayo mashyashya, batayo yani ziri ku mipaka n'ubundi n'ishyashya, ndetse n'abafatanyabikorwa bari bamaze iminsi bari mu myitozo karundura mu magingo bakaba banagitozwa. bari gutozwa na bande cyane cyane? Magingo bari gutozwa n'ingabo zavuye mu Bubiligi. Ziri kubatoreza he? Zirabatoreza mu ntara ya Cibitoki, ndetse hari n'abari gutorezwa mu ntara ya Bujumbura. Yego, Bwana Safari, reka dusoreze ngaho, ubwo urakomeza tuberero ko informo mwiza, umfoma ujye twinforma, ugende tubwira rabigezweho ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ndahari rwose nta kibazo. Yego, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane, dusoreje ngaha. Udukurikiye bwa mbere hita ushonda sabone ntuzongere gucika ukundi. Hasta la vista.